Batisi TV, Lone Rashapi da ka Frank Motors, ka Jaka Dekali ka Batamai jong ka Tata Motors, Halat ko ni Shillong, ringkat ba ka Net Foodish, Ordar Mapi, Ninwan Ramani, Hakir Dobiyeng Jongpi. General Secretary Jongka Khasi Students Union Usamla Donald V. Thaba Hakasni Thoding Jongka Khatlai Tarik Ubnai Jemang Arajar Arpuar Ulapli Pajba Yaka Rising Shillong Chess Club Kajaka Ajing Hikai Bajale Kai Chess Neka Benta Ban Playlat Yaki Snar Yale Kai Kibaju Eid Bha Yaka Jing Yale Kai Chess Haganiga Club La Padiang Lut Yang Baro Kinong Yale Kai Nadu Ki Hebrid Ki Samla Bad Ikino Kino Kibakwa Banyo Jing Hikai Yakaniga Club la seng do orang ba rigid katrai ubalongru national instructor mereka jo kapor kamu presiden jangka club panalor kata uba katrai udairu ubalabat haduk prasin kenti kamu state champion uba katrai uladairu uway neki senario lek kai chess bala pau bha haganiga jilla haga open category but ubala job hagi babun ki tournament haga state north east but international chess tournament Hagini ki lempung yele kai ubak katrai ulala aruban penlim ya arngut ki lado jongkani ka than chatai lam mingi ha ka ba uwei udai na ka jilla Manipur baru uwei pat udai na ka jilla Sikkim nalor kata ubak katrai udairu ubala job ya ka fight masters candidate masters bad haga international masters dangshen kabala long ha unai leber shusho ulala aruban penyakhat sabat u grand master haga jingya khun kabala ne hadu sau kentatam haga grand master chess tournament kabala long hagati haga jingya keren badu ba katrai ulaya tho baka chess hamigalia kalas dang keo biang nado usnam arajar khatsan shaneng hadin bakinong yele kai ki bapau kumuba Guildford badu ba MCN bok klem hakisnam ki bakham menshwa ha ka ba menta las dang mi kato kani kinong yele kai ki ba smart bat ki ba treshi tambha menta kam sundon su menta kisnam arajar shaneng bat kim don su ki player chess ani ka jala jingya ki ladon menshwa ki jong ba Guildford tan hiu la pesan di kastir la but kastir keji la pau han ba juni dan tu kena mak and box lab rei hadian di kisnam dan hadian jokata unsur don su kiri players ki ba once kemat ki ba juko wara anam buruk ke jala ya rei ka chess sedang ban kiu biang ka di kastir ke juni dei kisnam arajar Hasan hantu ngasdang ban kiladon katu kan di players ki ba represent di kasih jungi bagi lasdang barang sukma. Rai kata keempat biang. Bat rai data ada di senam raja katra raja kesundai ba di nakalian di kasih kejungi kiladon players ba kami sim mentah kan di seluruh kilawan bat jenis sim mentah kuma ko jangka Sikkim kilawan harus sangut kita di Pemiyo aduh kita presiden. Ba nakalian juga kemunong seng jong klub nga laju lekai na kisnam di bakham swa dai ka bang asdang ban lekai kong kadai hadukan badi dosnya di ngai lekai hadukan badi dosnya dan behikaya ha bat nda hadin malanang katukan ni ndai hadin kata jaka badi dosnya ru ilok jeng kita perlu badi dosnya bisa siu ban lekai nama rupa iklat ban bersih-besar di beri jadi kata dibuat kicakai kaya don tegi klub don kicakai raya po selong mundan setia itu jadi kata ngamdu jingkerman ni dengan persangi dan praktisi pada dia ni kedua kata ni perlu barang sim mentaru dia macam tidak di state tournament barang sim jisman kuat pada dia kedua Islam ni kedua perlu pada dia kata Deus nama arjar nyo maslang saja mesti player barang ada pesan di kasih menggong dulu sebuah untuk arahan hadian terter nah sedang banyak ban praktis bah bat kata kajing praktis dia sakmat bat kidon atau ki perlu ki para state player tu sedang ni banyak praktis mereka banyak compete ki beliau sebab bat ki player sebab kamtam sekhar begitu India di kasih wah ada Olympia kemalada India kawan nomor 1 maka kidon ada kawan nomor 1 kilang world champion kata soba India kalau aduh kata-kata bagi puasa kemat bagi kopi bagi way players bagi way display memang kejimbun ki grand master kejimbun ki international master mana kalian kasih jungi so gilong isa hadir mensuaping por bagi lekai so ada tournament
Jika arah hajar tak layak, hajar tak sah, nilai berkesan di kelas dia. Misal adon saja kita players kita. Nuat ingin room hawat atau pok hawat top 20 room sama tak. Isulong lagi pada bagi shoot yang kiwe jistir bagi yo. Nah, pemain ni kita dalam senior player juga sendiri. Berkutan bersama praktis. Hadir bang sedang praktis, sedang simkia yang kacias bahwa arah hajar haksa. Itu sedang menjawab ikan tu kan ini master. Jom kita ki master ada yang kacias dan ikan kandidat master kita ki international master kita ki FIDE master. Sedang menjawab kandidat master. Sedang menjawab hadir untuk yang di FIDE master nasional. Sedang menjawab beliau di Northeast champion Way Manipur, Way Nepal Sikkim. Pada kecil sedang suki berjalan ban hadir nagdag hakacias kita di master bat ibaher udah ukuran master hadir di internasional master hadir menjadi kai itu sedang ban yahai ban kini internasional master bat hadu long tadi ke tournament pada Malaysia di ngelayo ban perjahai itu buat ban ukuran master bergalebel ukuran master kalau ke hajrong tu lagi chess lagi nong yang kaya chess sebab dia hadir kata cuma tak kaya jela kaya hot nggak mau sih yang bawa ukuran master bukan mana yang silong jela kaya kalau jela kaya simultaneous bat si kau tu pelayan mereka ya batu kapur ulala ban berlim baru si kau apa arah kita batu kapur ulala ada si kau dia hadir kata long tapa don box long kata kapur ngam don kata jela kaya dengan kami jela kaya dia hadir long don uang bagi tanglong ham cadir bagi sadir agar kami ada Henry masuk wan ong ni ba kementar state jungi kalau kiu sekmat kalau jam sekmat kalau mi ki players ba kam klan tamba jadi kalau ba misal ladon ki dulu di Jakarta IG kai dan ni ki klub kumta ka sedang jong ka klub kumta bagi seng kumta kalau perhat kumta ka keren jungi ka katu kan ni ki players ang balik ba ka try yung seng na koi ka Jakarta IG kai dan ni ka klub kebangi baru ngini orang-orang gitu kan marbun ki players ki sakma yang lekai si dukan beri kelikai si jim tu beri. But kalau kebaik ini beri lekai beri praktis si jim jomur mar kasih tom bagi dia lekman kapor. But beri buat semai bahwa menang dia kali dia lekai kim yo ya kana. Dan dia nak kata bang bisa sedang menseng ni kali ya kali klub. Walang ingin seng beri dintang oleh keren berperlok jangan beri ba mino ni perlok beri dua ni sias player bang ala le lekai lang seru dari ibu jadi lang di keren bagi yang penuh nak liang jungi azimut pada jenis sayang ni imut bangsa kasih nak liang jungi pat keren pat di ras dia cuma dia suruh pernah mengkat itu di ngasih nak liang cuma so naik mulai ya kesu relasi di kia ini kan bentar oh ya pernah cimbun kam trong bubun cikam kan balik nam tak jalan tak lari jungi kilap lekor yang menentukan kat ni apa kentiu yang kajing nak chess berjalan. Akan cuma jumpa fokus ke jungi pada yang lapan hak baik di outdoor activities kita football, basketball ni ya. Kam important segi. Di hendrai ladang ipek pada hak apa ini buat jelah berhoi berkamtam me kerja menteri kasih jungi lebar empat yang mengidan tak sanlak. Ngui bah kasap kapong kamduna nila panduna hak quantity hendrai tu kejat hendrai pada quality kadar hendrai apa dengan jingdon ke quality kata kamu kasap kapong ke pair kalat kalenti yang pada kalenti jungi berjam sekemat kalau apa kem bateng-teng kalau kaba ke poino sagadat kan hak kaba nisham jingi nisham biding pentiang di bahar kom ngidko ki mau jutut ki bahar kom bat teng ke sulong no kekelano ke ba ngidon ke sap kapong kekelano tang hobi nama kapakut kesni ni dari tibet menekai chess lada ni tibet menekai table tennis ni lekai badminton kapakut ni hawa nak kena kam lada dia company lada dia sarkar dan ni hawa seng la kajong ke business bat tang dengi keluit por ngiyo ban lekai ban Peni ya kata kasap ke bangidon. Tenre ngapet lagi ni kipor ba. Nyui ba kata kajing syampang jangan jet mendiri kajungi ke hasdang. Manwat hi ilat kilenti kalau merupakan menpli berkentiu ya di rukom ilak kai ngam dadi sport
person re ngalong enthusiastic bahai ka sports namar ba ngai I ba ka je indri ko jungi ka don kam shisha namar ba ka sports kam dei kata ka jingkilan mat dan ni kata ka jingpen pro e ka jabing henry kalong rupung kata ka lat ka mai jekpo ni UI ba hagi jingi la kai beper dan ngi pet aki India bro koi ni ba ki glorify be tangi ka cricket dan ngi pet ka po ka jela ka jungi ki glorify be tangi football ni itu igi player football ai ball puji Eugene Son Lindo Henry buat mengarung apa ni tu hamba ka jitu kana jitu ba rigid bentar modern lain ya kai shipis bentar ter ngintip namar ba ka fokus ke jungi kalau tang hakawe ke sports but kalau kay ba mangingi haban perkat thamai do nang mi sakmat bat ki siuhi ka jungon ra ya kata ka roko perkat ka ba thamai ka ba kala ban kentiu ban kampen jana isu ya kani ka jingkiu irat jong ka jai indri ka jungi sina mo bala dat ngila simkian alian ka seng ha ka baide ka cricket ngila penya ila ka jong ka kasilik dan ni kata ka jingi ka cricket ka ba tan ki samla kasi ki yo penyele kai namar ngai new ka seng ba ka cricket ka sulong ta ka kerteng ka po jela kata ka sulong cricket lani kata ka Meghalaya cricket team isulong ta ka kerteng namar ngimi kita try muluk inyo penyele kai ni penban ba kita ki representatives ibun penban di Bombay di kasi hot ni sya ya kata kita guest players don kam don kata objection henry ni pek teng ba kalau no ba ki bun ki cingil kai ni ju import ki players ni ai no ya ki daga efek ke Meghalaya kalau bikin represent Meghalaya kani kan merak tang ya kanam kan nomor ra ai kata ka jingkiu bor-bor ngimdei benwa ya kanam henry kapan kentiu om tang ila di henry wat ya ki pateng ki ban bru ni hakum ka jet rio ke jungi mentat Ibun palat ikwa menong pioneers. Ibun bakwa menong pioneers sakalian dak pansna kita kidak lajong. Idan gibri bakwa menong pioneers hakakam menyepen baik kapun. Ikwa be bakanam ka cuki ka pau bakata ka isu beda kan long secondary. Henry di pioneers spesial kala menong ba pidi mapi. Namar ba hapeng jing kim jing te hitam kijam bila syem ya kan ke senjam bagi kai ban ai kata ka platform ban ai kata ka jaka bagi kun samla bagi nyo ban tebet susu ya kan beten ke sap ya kai chest bagi tebet susu nomor kemba lakaran mene ba lakaran mengaruh ngai tangapur college week ke chest board ban piru piong ba pinang apa dukan di dok senyang idan kiwe bersunang untuk susong kai hingin perlok henry lagi don kata ka facility ke biang hakaba gila ban ban pertebet ila di kemerkani kan yarap sibun nga slow nakaliang nga jongahi kum nangelam juga kasih students union harkat ki perlok jonga ko ban perpau ya gajik sungu ya ka rising shalom chess club kabala shim ya kan ni ka senjam hakaba kan ai ya kata kalat kan ti kan ai ya kata kabu ya ki kun samla bikin nang tebet susu hakan ni ka jingila kai chess bat nga next kam ba deng ba ka treshi tom jong kan ni ka club kin yaimi iklur ki batang shan na kay kay chess but hadin habut ni kermen scam ba ikun samla ki jungi para do para scam ki jungi kin pau ha kata ka map jong jingile kay chess kinyo manra e kana madu apori India bat aporo boy ka berthairu lino ya kana chess club team uniform steps di kim ni mana bikin develop lalu mentak seni beli Wih, ya.